Itina wa mwekanisio wandeto wakati walawa munini wa president na oyu mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na Minister Muthoni Moses Iwanthini Kipchumba Murkomen kukonya ula ungamia mboli kana vothe ya mboli likwa na ngamu wa ya Kenya UNND kuma mosini wa masaku manyana na vilingi wa mauvo ni makulia serikali nondoni yoyi utongo ini na vinya wa kweka ukunikili na kumanya maondo mamboli ila ikwa na ngamu uo na kusiosia matamia mima kemea overtake mekanisio wengine ndya ni maweta kana ivindani yetu elekelo nyumbani munene wangilili miongole na muonza ni twalite kwikalania na mouo na ila tongoi mekwikanisa ndeto yonania kana ndi ya Kenya yelekele bathuku Karo Munyoki no kuelezea ambaye ni goon number 1 kwa Kenya na anatembea na goons ni mtu anaitwa Rigathi Gachagua. Ametumia Murkomen kulete goons ati wahuni ndio wanatawala Kenya. Ni mekanisio ila yende na ukusi wakati wa ula wa imunini wa Musumbi na oyu mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na Minister Muthoni Moses Iwanthini Kipchumba Murkomen kila umwe aitavya ula ungini wa ukuungamia mbulili ila siuka kwa na ngamu na mali ya mwene nthi na muno ila kwa toi wa miatianio vaanthi ya Kenya. UNND kumavahamu sino wa masaku nimeyumile na kuweta kana mwikanisio wuu wa ndeto uyu mutethya mwene nthi indi serikali no ina utonyi wa kwika ukunikili na kuosea matambia maima kimia umundu wonthe ulo kugwatikana yungamia mbulili kwa nanga mugo ongole serikali ekachunguza kiendeni ndo paibara kwilela mundu na mukwate na evidence ko ba ile witness ina evidence ile yokose yake ko minister wa internal security ulaki Kipchumba Murkomen ekachunguzi wake wa kiendeni atweza ile ya mundu ni wako na akiu aweza matambia alama ile makemea ayo le koso sitawia ka serikali makamanda ngunzi sibala sine anda ni wawe ta ngunzi yosa na serikali la hivyo ngundu ni wale noto na ina power ikenda ni umina ngunzi kiune ko kwenda serikali ichunguze neza komanya neza ki ela ni Gachagua serikali ile kuna we amwa ile tela ichunguza Gachagua na ichunguza mangunzi azumekwela maitho kuma katika serikali na opposition oyingi enendia ni maweta kana ila tongo imangaliko ya ulei na maserikali mambi sia kuikanisia ndeto ni kuona nyakana nthi ya Kenya yelekele vathuku na ni kutonya kukusi wa uvungulu wa mugo na maundu wangi maingi matekweleka kukita kukimethia andu nundu ila serikali ni kumethia andu ma opposition na serikali yombene titha taene ndeta vita pitia kwa unongula serikali kwa ndaya nundu ni kwithire ni kumbingisia andu ila kwetha maandamano and then is balangunzi zida asumete yose nengo sanga mnota yutendete usakwanini ana siasa menengana ndeto ite balasi bese ya indeto nesi kwanya Kenya ibita Kenya ovamwe nuu enenthia ni mumya witano kula kuyatongo iyo vamwe na enendi kuikithya muwe vindani twelekele univanine munene wa mwaka wa 2027 katika Kenya iko kwenda mugo ikwenda andu mayokita kokita ati ikwenda andu meulikana nange ukethia ila gwe siasa andu aye meulikana naya naye meulikana naya ela ndu kwenda mutongo yusu eka uthi siasa ni sia mundu usu atete video sokwani na ndeto sisi kwita andu neza atongo imelete kalabe kwa imwe na maigwana ndilivotia vilingi wa mauvo kumavahamu sino wa masaku ni Karo wa Munyoki.